Díobh pe duine atá a géisteacht. Inis feici mé an leatnach tá déanta gom thart ar 10 nóméad ó hin. Bit record am níos mó. Funna méid. Níos mó daoine an. Hey, Clay River, consta cuasaí. Tá mé cur le chéile mo an stáit nua like an straw. Yeah, I got my piece of Lucas Aid and looked. A fairlum Yennefer cur stock fresh and fun of it. Witcher tree, no. Asarlaí a tree, mar tugam me do an nish. Affect gachtan and shin. Nach go sé sin yes. Sin lofa ar fád sé. Go homláin lofa. Siri níos beag. Mar sin. Go bra. Sé. Ugh. Lofa. So, tá mé obair le chéile le grúpa. So tá grúpa daoine. Nóir thosaigh mé leis an seanscoil ag aistriú na cartaí Pokémon. Leabhar duine lom maidir le iireacht eile le haig cluiche aistriú go Gaeilge. So sé seo an Asarlaí a tree, a Witcher tree. This gum call an béim ar an focail sin an Asarlaí no Asarlaí. Asarlaí is dói. Táim chun text down níos mó. Sin níos fearr. Ar an straw an fecinn sé sin níos fearr. Funna méid. Carclar. Sin beagáin níos fearr. Táim chun Yennefer cur Carclar. Geralt amháin in éonar an sin. Maris Gná, Geralt bocht. So tá anna chu daoine ag aistriú. Tá ar cúigear na séisir ag aistriú seo. Táim tar éis leathnach amháin as an doc mór a chuirt má cápéis féin. Táim chun aistriúáin dhéanamh agus é chur arás an sin. Agus mar sin níl éon mail go méid an email a ggéine thuas ar ma straw na rud mar sin. Consta cuasaí that's a cluiche river. I'm just consulting. So, brought you your friend. Tourme the cara. Dit nog goed. Tom kan an folklore úsáid go holmhór le an tionscail seo. Seo I ceis tá rud éigean beag sa cluiche as béarla tá rud éigean at leis an slí a Larian Geralt
Ní úsáideann sé an focail I. So I know it's I brought you your friend. Darren Shea brought you your friend. Ní lisa gom an bhfuil an nós céine san aistriúcháin. Lisa gom an bhfuil almost like a style sheet an. Rige mar sin. Agus ní léir uaireanta an Geralt tá gceist. So is gom an seo as an gramadach ceacair. Táim chun an ceann sin a bhágan tá orm ceist a chur duine faoi. An bhaigh táim dúisethe sin múscailte. So ina dúiseacht fannachta a dúiseacht so ní dúisethe Táim ina dúiseacht. Sé beag ganín ada nach bhfuil Ag mé is an bhfuil múscailte ceacair. Is múscailte an sin an Múscailte. Muscailte. Muscailte. ceacair. So an cícear a harpaí. Nus a gom an is dóigh go bhfuil harpaí an seo fanna méid. Tá arp. Ceacair. Locht sin a faoi glas. Tá. Anybody in there? Ein duine isteach. Duine ar bith isteach. Tá chun an frás go dtíreach. Anybody in? Ceacair. So ein duine isteach. Damn, níl anna go mar focail atá cosúla focail damn, no. Feck, no. Interjection, yeah. Damn new, a yield. A deal is story. A yield. Shine. A chew. I will go get a chew. On Machlum. A Shinagailu. Bawahon. A shoe. Magalore. Not gonna hurt too. Nílam chun tú a chur tú. No, nílam chun do chur tú. So, have you hurt yourself or chur tú do féin? Tá tú dom a chur tú. Nílam chun
Sibh con canút le a tuair de gá cartar le friúla. Sin an ceist níl marrán tá daoine atá mar ceanara ar an tionscadal agus tá siad sanna déanamh an phríomh scéal don cluiche. Tá script ann agus tá siad ag aistriú é sin. Agus mar sin is dóigh go bhfuil an go do na charactéirí tá sé ar eolas a chu. Níl sé ar eolas a gomsa, so is dóigh sna side quest beag sé beagánú difriúil beidir. nó tá duine ag an chun tastáil a dhéanamh agus eiceigh siad go bhfuil sé difriúil. Níl annach chuid coordination faoi rudí mar cosúla canúns agus dóigh sa phríomh scéal beag an canún seasamh go léir. Okay, so as is a gramadachá gceist so folklore.ie déann sé tá tú do móchar tú. You're hurting me. So nes gom céim fáin focail do an sin. Ní tuigim gortuig. So níl chun do gortú. Oh, so é sin. No, it's féidir it's taking a minute. So níl mé do gortú nó chun do gortú. So sin I'm sure áisneach. So open up tá oscail suasach ní list agam ní mála mé sin open up ar folklore.ie déann sé oscailíonn si oscail an doras. Oscail an doras. You blew our fucking cover. Blow someone's cover. Sketchy air. Okay. So an sin yí mar olra the cúpla daoine nó dhé mar tusa duine amháin. Ní sure what's there. So you blew our fucking cover. Just get to Orin Safuk. Get to Suffolk Oring. Small mission. Suffolk. Who are you and what do you want? Tom connection chlorú or Google.
Feckness. Who are you and what do you want? Hey, Tusa. Agus. Cotart. I'm looking for a young woman with ashen hair. Tom O'Lorig. Ban. Og. So, Conus, Conus Ibrin Shalish na Dahana Gruig. Let's go on Ban Og on Frost Cart. No, Ban Og. Merklorto. Ban Og the Hien Bon. The Kian Bon. The grey-haired condition. A grey-haired woman. Ban a will groig Leah Urhi. No, ban Leah. Tom Lorg ban og the groig Leah. Killian Ishin. Okay, Ashen. So Leah Neil. Dahna Lua. Luha. Who are you? Hetosa? No, Ketosa. Ketosa says nav formal. Cut it there in folklore. Who are you? He asked. Ketosa. Kehosa. I got so told. Shavu and Shin. Whoops. Kehosa agus Katars. So Toggin K Shavu, sorry. Call me Geralt. Later. Oh, Kadaref. So literally differ there. Phonomate. Not well. How was she? Oh, yeah. So, yeah. Literally my shop. Later le fod ar an eye nach well. O'Neill.
well. Yep, vegan character. Glater, Geralt's arm. Tá an ceart go nach bhfuil Glater ó sin ar an teanglann Glater or Adam nó tugtar. Beidir nach bhfuil tugtar beidir níos fearr. Ba cordam ladan den sih a bheith ar tanglan agus an folklór tugtar sin like Adam. Glater Geralt arm. Tá lán cínte. Má tá aine géist má tá is agat Glater Geralt arm. Nach bhfuil nach frás é sin a gná. Beidir tugaí mé rás chuig. It's that witcher. I heard a ballad about this one and that sorceress. What's her name? She on Asarlaí Shin Kulame Aaron Ballads. Better to counter fun of it. I heard a ballad about who may ballad fui fan. Oh, cluiche. Agus sorceress ceapan úsáidtear Gaeilge faoi sin. Sorceress. Boundary. Is má mé sin. Sin bhád níos fearr nó Gaeilge witch. Sin sais stroch anam stoi nach bhfuil. Goddess anam. It's that witcher. She an Asarlaí sin. I heard a ballad about this one, and that's sorceress. What's her name? Kulame ballad fui fan. Agus on boundary Kazandi.
Halfway in. I'm Geralt the Witcher. Is Misha. Whoop. Horland shit. Misha Geralt. Is Asarlaí May. Anish fan med ta Anish bag Arklar. So shake home and show. Arklar. Dirk mar sin. So Anish is fader Gokrodek Eshkent better for Geralt row more. No big shade and Shaw. Either all can my shin. Arklar. Nish so Arg go away. So our Amachlats I'm frozen amach foil rig did imig Balliglat. Oh it's my name, Balliglat. Bradlats. You let me in. Between stock me. No Neil Ain co-text erishins. Margin Neilum con a aistriú. Can't be brand new effect Steam Fost Oscar to go. Oops. Shut it. Doing a the still gonna go well. Car the toast bed the toast doing the veil. Doing the club, it's small animation. Starting to lose my patience. Yeah, let's go for shit. Patience. So Brish Aaron finding that Aaron washed it.
Okay. Táim ag Chalúnt má aigna. Cílíonn sé sin? So boundary sin. Anam an boundary no. Jennifer fan mé tá litreáin eile a gom Jennifer nach bhfuil. Fiona Var. So running short on patience. Oh, door ar fad. Okay, so you're going in aigna fáca agam. Wonderful. Go húntaach. Means you're about to go the fuck away. Cílíonn sin go bheag mé réir dit. An si réag le D nó le G? Le D, here we are. So cílíonn sin go bheag mé réag dit. Starting to get angry. Well, yes. She's in so there. Bhí sé seachtain anna áda gom níl intan ag oibre. Tá mé gaiirí fearrach. Fanna mé tám masáise an chuirse. How many of you are there? Cévé díobh níl fad air, well. Cad cearlam díobh. Sin mar no, sin mar sin díobh. Well, this needs bríthar é sin. Oh, fanna mé. Noira arm. Latnach shows so dum dit do dit doing. So run go home loan different freshen the of.
Cévé díomhtán céan. Fionnavar. Anam an Bandri no. Fionnavar of Vengerberg. Kata de Vengerberg. How did it go? Conas, Conas the Irish of my machine. Conas an Irish of how did it begin? How often how did you do it? How did you like it? Conas go Nairi Tom Coronation a Hogant. I'll say cave it. Do you have a time? No can bed cave it. How many of? There's just a COVID. COVID. So Darren Shea and Shaw, how many of them COVID a co atá? So in all díomh sé a goibh níos sin é COVID a goibh atá ann. Tá chun seo chlór arís an gá a guts sa rud nóir armanis na blianta ar scoil sa gáil scoil agus níl clú agam. Get a key a goibh tá sé litrithe sé an litríocht amháin bhí a gceist. Why do you need to know? You've taken a bloody census. So chad chuige na ceist na seo. Well, déan leathas nach bhfuil. Déan áireamh. Sin ma tríal as ar ein nós. Sin fuirfa, feicir sin. Díreach mar chéine. Déan áireamh ar siúlgad.
I'll not let ye in till you bring me mates home. Ní ligaméis acu go go hóga to má corda mates Caglar corda go dóch fá sinné? Ní bhfuil mééis acu go dógfá má chuirde má chuirde bháile. Tá sé seo I bhád níos Jackar ná na cartaí Pokémon. Tá anna chuid téacs ann nach bhfuil asúm. Maidir leis na cartaí Pokémon, so tá sé mar pleana go manis tá de cúpla anam na chuir na Pokémon nach bhfuil róhá a churbe. Tá thart ar beidir anam na chun nach tá orm fós le athrú. Nuair tá sé déanta tám chun seicáil dhéanamh ar ma sébhú agus ma orú. Agus an sin beag an ballúcháin ar fad curtha ar an idirlín. Freisin tá bailach agam le haig na córtaí a úsáid ar lína le haig cluiche gan éon frintáil dhéanamh. Tá mé chaile mo frames an sin. So I gceann cúpla seachtain ar a bhéad beag na córtaí ar fáil ar lína le haig cluiche riomhara na córtaí. Tá sé úsáid bagarí atá ar fáil hena féin níl buinte gom leis sin. Agus féidir le aon sais cluiche córtaí an éimirt leis. Okay. Body still warm, blood hasn't even dried, so tá on corp fós warm teo as dói te bug hat. Okay, body's still warm, so tas sa corp fós. Blood hasn't even dried. Kneel on full tirum Leshka fós. Something surprised them, didn't stand much of a chance.
Heckler. Something surprised them. Rinne Rod. Leachon. Orho. Didn't stand much of a chance. This going froze like a shin. Near of Shansako. Shans are Beako. Prince or deep must be something big. So Prince Shinmar Kush came Printy cos the Kush came is Dowie. So Lurg Kusha. So Lyric Kusha down. So must be something big. Need more. Go road more on. Kai Gaeilge no bag. Kai need more mass. Is Lair go road more on. Prince or deep must be something big. Is Lair goes. So Lair go road more a. Yeah, so we need to go. The Wild Hunt can find us. Tarn Emochts. The Wild Hunts on Slua She. So they'll find us. Claroic. Martian. I'm Shoig. I'm Shig. Yeah, Shine. I'm Shoig.
Tá orm fécin an sin an term a ceart. An slua sin é. We lifted the curse. Now this is gonna will curse. Just curse in the inner. Bad spell, Malachs. She was cursing, she called down, she cursed, Is gam all the froze gum. Brish on Malachs. So Vrishamar no Vrish made. Ní is gom cén canúnt a buinean le sin. So tá Vrish made. Malacht. Sin a raibh nach raibh? Malacht sin é. Brish made a Malacht. Tá sé Cairmoran. Agus Caltom, Terma sin. Places. Care Morhan. Care Morchan. Gear Morgan. He's a Cairmoran waiting for you. Toshe Gear Morgan Exphonic Earth. Why'd you return? Cod Huiga ill. And we'll go L, Phil. Tom. Safe, Sloan, let I. Neil. Sloan. Oh, Tony Small. Ugh. Oh yeah, so Hirkish is shocked and odd at a shot. Tom go home on Brisha. Ugh. Ach, Neil am Tyne, folks.
Just a brat new ish. Oh well, aine atá. So Bert's ag brat new ish. Díomh. Bhí sé beagán ar Instagram. Go méid struck géar agam a nachtain is go beidir leading mé raig beagán in níosad ach begar an create new the Danny. We'd agreed that if anything went wrong and we were separated, we would meet at his hideout in Velen. Okay, so I thought the hunt had lost my scent for good. So, oh, nervous agam gur féidir live sin Ashkins. Whoops. Okay, so lose scent. Lose trail. Okay, so cheap me gur chuig an slua she amu. I thought I was safe. Ceap me go raibh me sábháilte. Bhála mar ó ceap me go rabhas sábháilte ach is conút na múin é sin agus nílam cínta. Chuirg mé an ceist tá Discord a going like é seo chuirg mé ceist an bhfuil conút I gceist like character difriúil. Is dói níor immer mé an clé seo riamh ach tá an chuid fí seán faoi bheice agam agus an chlór televíse. Is dói go bhfuil an go bhfuil céir mórthain sa chluthe go bhfuil sé sa túisceart agus tuaise go tá an tróp seo an chuid leabhar agus chluthe go bhfuil sa túisceart a sé tá sé anna fuair agus tána daoine an sin anna daoine maith agus láidir agus running mar sin agus sais sais bogger stoid you'll see co sophisticated leis na daoine sa deisceart agus tuairn siad sais blas láidir dó as beidir an Alban ó rud mar sin cosúla the Game of Thrones hí blas sais túisceart ach é so beidir conút na hola like daoine ó Cairmór níl sa gom. We had agreed that if anything went wrong and we were separated, we'd meet his hideout in Velen. So we agreed. Anything it's yeah, okay. So anything with má chuamar amú agus scartmids we would meet at his hideout in Velen. Okay, anyway, so I'm kind of sin a shekel. So antig wait. Shin solar galore.
Dantig muid. Ceacair. Nach bhfuil go thomláin. Na, bhúsáilte. Má chuamar, so an sé sin ceart. Rachadis, ceacair. There me le Táim anna compórdaach I córá agus é a leabhart ach níl an grammar arollas agam. Tá PC den grammadach nach bhfuil ar ollas agam ar carbe. Ach tá is dóigh bhfuil má mínús sa léir go leor nes agam. Rachadis amú agus okay, scarach mid so ceam go sé sin ceart separate sin scarach le níl scar sin é and agus scarach means so okay, so we would meet. Call it Bool. Gaeilge. A Tordam on Breher. Oh, on Sleeve Shaw. Iasa Christ. Bool. Tordam. Bool. Gurv Moffat. Nish. Wolfamish. Okay, so we were separated. We would meet at his hideout in Bellin. Hideout. Oits. I'm sure ha. Oit Follock. Crowfully. In a crowfully Velen. So Velen, I'll just show a gone. Velen. Okay, so we'd agreed if anything went wrong and we were separated, we'd meet at his hideout in Fallon. Dainting muid, má rachadis amú, agus scarach muid, bulamid in a crowfullig I Velen. Níl. Is mála mé seo tá sé. Is clocht am ai ach. Níl an fuinna bh go manocht. Mother leis an ceannail tá beidir connig tú go fi seán a bháin fáil se agam ar an ceannail mother le cad chuige atá an ceannail ar churbe. Tá seachtain agam séir ón obair inis. Agus mar sin beag cúpla fi seán de cúpla fi seán ar instant agam na dhéanamh is dóigh nach níl chuna rá go bhfuil méid trí nó ceathair fi seán déanta agam ar réir seachtain ach tá rudí ar instant agam tá chun cúpla fi seán dhéanamh faoi bealachaí chun Gaeilge a cleachta gan éon sais obair a gceist nó stró nó strus nó éon sais rud mar sin. Tám chun an stró a chríoch nu an seo tá ró tíirseach seachtain crua orm anna chud obair
beg níos mó stro siúla gom ar feag an seachtain tá teacht anna chuid is dói. So anna buíoch as aine éistecht ihe má fan sláán fan isteach speaking má. Slán go fót.